International News and Politics Russia in Ukraine tender tumin helho ram apumpuita Ukraine remna sipai atilu don West Romin Russia velron antum Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine kan rundon lo tia kovel ma asoireng lain thiam tak main Ukraine ram chaklam Russia ram risula omle Russian tong mangtu Ukraine ram laka helhote omnabiel Donbas regiona Luhansk le Donetsk chu independent ramti in kovel riata apumpuiti nimin February ni somni pakhat jinglama asoya zanlama chunglaya duty turin remna sipai peacekeepers tin Russian sipai tirluna thupek achuale ngal ane hetianga President Putinan kovel ma thu asoi main Luhansk le Donetsk biala helhwai tu tetsu Moscow thutlung anje puya Russian Security Council meeting annai nuloka Donbas biala Donetsk People Republic le Luhansk People Republic tia invo Ukraine lakatanga inlakran tumtu tetsu independent ram angin anpompui zuita ane kumsang ni paret August Khan Soviet Union atanga indang Georgia rama South Ossetia bielchu independent ram ni turin sepai tirlutin alo pompui towa ninga chungjat chu Georgia ram hi anbom zui rep ngenge kumsang ni sompalia Ukraine rama Black Sea tuipui kama Crimea po alo chu sakto bok Georgia rama South Ossetia anlu tumin ramna sipai ti in Russian sipai tachuan South Ossetia kalna kongchu armor vehicles mangin andang chata Georgia khopui Bilisi khodai fem thlengin anbom wak zuibok tuntuma Luhansk le Donetsk biela thilti dana Western ramtele Ukraine ramchuan Russia hian Ukraine hi nasajokin arunin awm zuidona angai US NATO le EU ramin Russia andemron le UN Security Council meeting manmo chuan Russia thilti dan adem hlea UN Secretary General Anthony Guterres point Russia thilti adema US Ambassador to UN Linda Thomas Greenfield chuan Russia chet dan na takademin Ukraine rama remna sipai katilu te ti chu omjanei lo hul hual ani ati Russian Ambassador to UN Vasily Nebenzia chuan dokana inbiak na mga chinfel thain kong alain hongrenga Russia chuan Donbas regiona thisen luna turchu adu lawani ati thung Donbas biala kumsang ni sompali atanga helho tele Ukraine ram indona wangin mi singkhat sangthum chuang thitoin mi maktadoi khatle point sari lain anchen na mun anson pha Donbas regiona Russia thlop helho te chuan Donbas region anthunun vek thailo ti ansoya Russian peacekeepers tia vote hian Donbas region pumpui chu thunun antum turangai ani US President Joe Biden chuan thotan ni khan Luhansk le Donetsk nena insum don tonna an khapna thupek achu ngala economica shemna alexuya Russia chuan Ukraine khopui Kiev thlengin thunun atumang ati Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan US EU ramten Russia chunga economy manga shemna le an shrekna an lekchu engti nama anilo tin Ukraine ramchu Russia siam ani tin US EU ramte thilti dan adem ve thung ani British Prime Minister Boris Johnson chuan Security Committee ko ngalin Russia chu natakin shemna anlek donti soin President Putin chuan achut sual leni tin Russia in Luhansk Republic le Donetsk Republic ain pongchopte apompui ringot chu International dan bochiana nin President Putin an thunai na bak thunun atum chu adiglo Donbas Luhansk le Donetsk mainilovin Russia chu shem ani donani ati voina European Union ram hruai tu te point Russia hrekna le shem dan tur tele thilom dan tur soihona Paris khopuya an nei zuibok European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Russia thilti dan chu pomchi ani lullove ati European Union Commission President Ursula von der Leyen le European Council President Charles Michael Tepoin Russia thilti dan chu andem lebok US President Biden chuan NATO member ram German Chancellor Olaf Scholz le French President Emmanuel Macron tepo bepop ngalin nasazoka Russia shrek ansoibok President Macron hian Moscow President Putin akom towa US President Biden nen mai chana inbiak tir tumin mongvomba ang sekin achesek nain Biden le Putin summit hi
nei hun tur soi thei ani lo Russia chuan engma thu chiang aum lo ati US Secretary of State Antony Blinken chuan Sunday khan Russia in Ukraine arun lui vai chuan thina na men lo dead series athen donani ati US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Russia chuan Ukraine hi hloting takin run atum atibok Ukraine mi pui makta doi somli pali te khopui Kiev mihring makta doi nile point riat chen na chu Russia hian lak ngai atuman ring ani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Kremlin che dan hi ramdang zalo na le pom theilo tin adem le Germany Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Minsk Agreement palzu na le zalo na thilti tin Russia adem lebok Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan EU le US te chu nasataka Russia shrek beta shrem turin aphut Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine mi puita chuan indo kan hlaulova mani ramle nam chan turin thei top chuin kan tang donani tin Russia chu ramria sipai chop nge ngukte tolkirtir turin aphut bok Russia hian Ukraine ramria ral thuam thamia thuam sipai singkhat sangkwa don achop nin Western Intelligence ten ansoya nili kalta khan Russia chuan Ukraine ramri tangin asipaite anu kirti apuanga mase wanchung sanglama tanga thalim mangin Ukraine ramrin haya ain chop naizol nin US Intelligence ten ansoithung voina Ukraine sipaite chuan Donetsk biala Novoluhavets bula ansipai pani thin civilian sompret liam tur an ati Organization for Security and Cooperation in Europe te chuan Russian sipaiten Donbas region hi anlu chiltranin ansoi Russia thlop tu te anrong chuk tran Russia sangoi zon puiram Syria le Iran chuan khovel riata Russia thilti an thlop ti soin Syrian Foreign Minister Faisal Mildat chuan West ramten Russia antiangin Syria civila aninrola Syria anti danang chein Russia chunga thil antiani tin Russia an thlop plat thu an puangni in SNA news chuan aziak Syrian President Bashar al-Assad chu kumsang ni som pakhat khan ama dulo tu ten peithlak tumin ral thum chelekin helna anneya Russia hian UN Security Council a ahum tlat thina Syrian ral tan makta doi thum anom phain thile liam singtam tak anum pha bok ane Iran point US NATO ram thilti dan thalo takin Ukraine Russia inkar borok ati so sangani tin adem le India ero chuan remna omse kandu bera US le Russia ram roi tu ten in biak na mangin boina chingfel ro se ati Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Russia in Luhansk le Donetsk independent anga apumpui chu khovel dan kal ani tin US NATO thilti diktok lo wanga borok so sang ani ati China eroin Russia hi February nilia President Xi Jinping le President Vladimir Putin te in biak tumin top chin nei lo in le chin na thuthlung an lo ziak felto ani khovela tuyal thei Brent crude oil manchu kumsang ni sompali nuwa asan ber kai chovin US dollar za kain za somni panga jetin atho chongal dora EU ram somni parukta chu Russian oil le gas in ngat deuwek ania annun phung hong le turangai ani US EU ramten Russia chu hrekin shremma se Qatar Foreign Minister le Energy Minister Saad Al-Kabi chuan UN remti na dilova Russia shrek na le shrem na chu anpompui lo ti soin gas exporting countries forum member Russia shrek chu antum lawani Ukraine sumlut na po za pakhatin athaniam ngala Russia khopuya Moscow Stock Exchange rate chu za pakwa jatin aludna athaniam joibok enge Russia in Ukraine ram abaichan indo pui pakhan na lain Ukraine chu Europe ram lian berti tur ania sangkhat jakwa somthuma Soviet Union in alu anu chuan nunrong Joseph Stalin noya mitam tak ril ram omin Trump antoka Holodomor tiakau hial ani anti Soviet Union obena noya omrengin Soviet keder nu kum sangkhat jakwa somkwa pakhat August ni somni palia chau independent ram ani kumsang ni palia Russia onlo tu President Viktor Yushchenko chu tura shrai ania anua ama thlak tu Russia thlopa ontlat tu Viktor Yanukovych chuan sangni som pathuma rorelna achanga
Kiev Kopuya Maidan Square mi puinoi tampung khomin Orange Revolution an nei khan pai thlak ania President Yanukovych chu Russia ram Rostov-on-Don muna Russian helicopter mangin phur chu ania Russia chuan West ram te fui porin Orange Revolution hi oma an ngaya kumsang ni sompalia chuan Crimean Peninsula Black Sea tuipui kama seaport thajet mai chu President Putin chuan Russian Special Force Spetsnaz sipai te chu an sipai bel tir manglovin atilu trawa Crimea chu Ukraine atangin Russia rama abe tir zui leta ani Russia chuan Ukraine ram hi West telaka chan alhaw leya tuna an ram throi tu te chu US NATO uibuk le tu doa anti thai kai buang lekin an mu ani President Putin hian NATO ram chu kumsangkhat jakwa samko pasari malam anga turin adua sangkhat jakwa samko pasari nuwa North Atlantic Treaty Organization NATO chu Soviet Union of Thin ram sompali jatin anzoma tuna member somthum anomek ani NATO chuan Baltic state a sipai ti hian ada Polana sanga Romania sangli Bulgaria zani somnga Lithuania sangkhatja Latvia sangkhatjaruk somnga Estonia sangkhatja somnga anomeka US chuan NATO sipayatan sipay sangthum chuang Baltic state Eastern Europa athon luto ani Ukraine le Russia ral thuam din muntlang pui President Vladimir Putin chu uibaw mang ang anilova abul naya ahimna tider thongtu te chu ngoi renga se dumi ani US NATO ramten anrum thaya an chaikol vai chuan bau ve vak lovin ase ngai rin ani Russia hi vuram savam hlo nei lo anga te khin alo noi ve fo tho thina an nuclear bomb phur tu thlona rol zet po beer savam tin aminglem anwa Global Firepower IISS military balance soidanin Ukraine military chakdan tlangpui sipai noisom pakhat sipai tanglai noi ni reserve sipai noi kwa fighter aircraft somko pariat helicopter ral tu thei somthum pali thirlum ral tu thei sangni janga somko paruk armor vehicles singkhat sangni jathum pathum to artillery sangni somli Russia military chakdan tlangpui sipai noi somni pakua active sipai noi kwa reserve sipai noi somni attack aircraft sangkha janga som pakhat helicopter ral tu thei janga somli pali thir lum ral tu thei singkhat sangni jani somli armor vehicles singthum ja somni pani to artillery sangsari janga somsari pakhat Russia hian nuclear warhead chi US in anga zokin ansoya sangsari janga vel nei turangai ani ziak tu city lalrinoma